Hello everyone, good morning, welcome or welcome back to my new vlogs again. I hope nalitum kado gawai tami salang pusin chalo nilis tami misan lang. Pinyakim ya vlogs long nalitum kado gawai pansin welcome lo tangte vlogs le pang jing pono na. Pini ya vlogs ke lason hello jo ada prank pen mood off ye son lo non ada prank por 10 a.m. at lo nili ani si kedam tang 1-2 week prank adi nili min tralong pen isi hormu order lo. Pini ni hormu receive lah di non ada prank non headlang ni receive just ada kontak box itu lah hormu receive lo first and foremost without box home ke dolo hedi home dolo sami without box ni receive lo and then number 2 ke defective piece lah hello honik order jo mango pen brand ke di mango inke yo defective piece heno. And then number 3 ining tang samse mate kosonsi sampo nang litum teng samse chelo nili ka order a size ke lajo litum taklong lo bon 38 choklo 38 lo wang lo stame hi na thubang ke 36 38 pen 36 kosonsi litum ke hi bb hi tv ke ave bang chok tadi matela min trust or tum doma puchalo to whatever la bangke site lo isi nili google long la defective piece la pen ke wrong size tek long dat pen hedi nili si google long hedi search lo app lo number of that customer care number of that mahada na kitong mintra customer care number ma hedi si number wang lo amane tom hini jan jong lo ma di ma call lo pulo oh son ne hormu order min trape na son ne wrong product si long wrong defective piece si long pulo on te nang ko nang mobile long isi call wa inde receive mon bujalo ma receive lo amaring ke pilo ne jithan lo oh son problem do oh ente nang li phone lo isi hormu download lo I have a man ke any dex pulong ke hadak isi number doji laso number nang klang ma puna arjulo ma niki customer care binong lo bon pujalo it's a scam guys o nang klang pulo ni thandun lo thandet pen hadak screen long isiwang lo thank god ana me herjume pen nili porhida hala hadak ke porhila son hello jong si accept pen cancel pudo la pul left side na thubang ke accept la pen right side na thubang ke cancel por hilo after you accept the agreement nang third person ke ne mobile screen long copy manang ke klang ne long related copy pf ma do each and everything photos videos everything ta hala third person phan ne phone long ki do mu an thek long lapu adak nang klang accept mar judul lo scam mala nang chonchthui ma bujalo di fraud ma fake ma bujalo ma kali pu aman he di accept se de amat ne decline de lo cancel se kuri rong lo cancel de lo fine choklo thank god pini arni heno dagji porlo stame arna me hurji me pen ada prang stame thank god arnam narap chit lo amata ko philang thulo customer care number ke lakali aka prek jong se customer care phanang li call lo plotang te nangli registered number pen mate mintra nangli claim ver download hormu order ver number pen sinangli tu ki call plote ba mintra registered number pen sinangli tu call plote hello welcome ni menang puji banali ta menang puji nili phan same aphi bang ni lang lo call lo hello welcome basapi ni phanang pulo la an la bang si true lalo la sipini nili tame labang so scam pen ke pohidun pen ajok nili jok det lo la sinali tum pani si message ke banji ning hang ali tum stame la puson google long na ke klang ali nga number long claim der ri nili ke claim son chok chepik lo nili stame men ning ke jangje product ta di isi size belek ki wanga joine ning ke jangje son lo la si men tong sir mong pen nili hala dak phone number ke thek long pen customer care phone number puma direct call pit never la son ali tum same claim ri hadak jong si customer care number binong lo plutang te hada amena chiklanji flipkart pen pusita ba mintra pen ajak pen stame
Mintra customer care number pura hala assemble pen ang klang pameji la sinali tum sta mejong si customer care number kitin pen la son ke call pulo tang te nali tum screen long phone screen long ko pc ke bang ma pohidun pametu la pen accept don thabe nia da prang message ni li la son la sinang pilo nali tum phan phir me scam pen ki jok ji phan list me thank god ni list me jok chit lo pini bangke kali pulo tang te ne account nong poisa do kali but still ne account balance ta me halang tum nang than det unlo bani phone long data he hoi important documents he hui se me do lai se me and data theklo ba aja tak lem theklo ki fraud tum ke kali madi la si nai tum sa me chire ignon la so message nang ki pg phansi pinya da prang nili la bang so video start shoot iglo la lo lan vet lo pini nali tum phans tame la bang so scam pen ko puson si ke jok nai ma mate customer care a number lang pa me ben si call nai pu nang thanji mate la bang so message ke wanji phansin pini ni la bang so video shoot lo tang te churo lo ga do we phansamen I hope nali tum ga do ga we phanali ave data esa me ko mani nut bak phan ke la bang so video pen a jok ale long lo la pen ke scam tum men jok lo fraud tum pen jok dun long lo pusining thelo tang te churo lo ka do we phansa me mo ka pra ki mi video long le chi tong thula na ka dong Seeing eyes of mine